Miša! Miša, čakaj, Miša. Miša. Alo, kdo je odnel nis? Kdo? Boris! Boris, pomagaj! Boš? Vrata so se zaskočila. Dajmo vsi skupaj. No, eno, dva, Pa koga se vrata niso bila zataknjena? Ja, seveda so bila, enih je držal od znotraj, pa glasove sem tudi slišala na drugi strani. To pa jaz vem, kako je. Kar naenkrat zaslišiš neke glasove, pol pa misliš, da se nekdo pogovarja s tabo, pa se začneš pa pogovarjati, pol rata pa ful napet, pa konc. Takole. So, Verica, tu ni nobenega, po mojem ste vi televizijo slišali. Pa ne, nisem. Ja, to je dokaz. Ko sem šla dol k vam, je bila televizija ugasnjena. Kdo je bil? Od nas ni bil noben. Mi smo bili celi cajt z vami. Joj, no pa kaj, a boste rekli, da si izmišljujem, ali ja. kaj? A tako, a škampe smo tudi mi požrala, ne? Verjetem. Na njo! Dela se, da jih kupada! Škampi ne jožijo! Neto delo, Rita! Ti si moj idol, kako je ovo? Bravo, Primzi. Bravo, bravo. Evo. 47 dnevnica.